kaget lagi kesurupan sahabat nih. Oh, terjadi apa-apa sahabat nih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sorenya sahabat nih. Saya mau lagi meliput suasana hiburan pernikahan adat Sunda yang ada di Kampung Baru Puspa, Desa Jaya Mandiri, Kecamatan Cibugal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia sahabat. Ini adalah tradisi hajatan pernikahan seni musik adat Sunda terbang buhun kalau nggak salah sahabat nih. Nah ini suasananya ada orang yang lagi menari seperti kesurupan sahabat nih. Lagi keserupan sahabat, nggak tahu nih, ini si bapaknya yang lagi nari itu keserupan sahabat nih. Tariannya kayak tari itu sahabat, kera sahabat, tari kera itu sahabat yang lagi kesurupan sahabat, seperti gerakan kera sahabat nih. Aduh, petenya kali malong lagi dengan malong petenya masuk
terbang buhun sahabat. Jadi adat Sunda yang masih dijaga kelestariannya di Kampung Baru Puspa, Desa Jamandiri, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Ayo kita sahabat, kita lihat lagi keseruannya. Dihadiri sama gadis-gadis desanya sahabat pada nonton.
nuhun hatur nuhun. Sampai teh buah kawung ya. Amun ekus pangantenan waktu penting harita abdi anjeun sugema teuting anu mimiti abdi anjeun ngahiji penting harita anjeun terus nusapan sakujura dina awak teu aya nu kaliwat sakujura dina awak teu aya nu kaliwat dedah enggal gerak-gerak ulah dinami pendeui ati mah parantos tetahan enggarakeun awak urang hijikeun ulah dilamikeun deui uliseun ati anjeunna terus ngucapan sakujura dina awak teu aya nu kaliwat sakujura dina awak teu aya nu kaliwat dedah enggal gerak-gerak ulah dinamikeun deui ati mah parantos enggal-enggarakeun awak urang hijikeun ulah dilamikeun deui ngeuliseun ati penting harita anjeunna terus ngucapan sakujura dina awak teu aya nu kaliwat. Hatur nuhun pengantin anyar, hatur nuhun. Seueur pisannya pengantin anyar teh geuningan ya lah. Anyar nempos kuring gitu. Bedanya pengantin anyar mah rada bontah. Nah ini sahabat nih ada Big birthday ya, big birthday serta sabda kapayun ya, selangannya ya spasial. Sepada jenuh. Tah nama nu lebet panganten bari. Mantap. Ya, dari Cipani kurang kapayun ya.
berduet bersama warganya sahabat. Lebih malam, lebih seru sahabat nih. Wah. Sahabat nih, 2 orang penjoget lagi kesurupan sahabat nih. Ya kesurupan seperti gerakan harimau sahabat nih. Tapi saya nggak bisa dekat-dekat sahabat, soalnya takut terjadi apa-apa sahabat nih. Oh, Masya Allah nih sahabat, sampai nubruk semuanya sahabat nih. Semakin malam semakin tegang sahabat nih. Nah, 2 orang dari yang satu lagi hansip, yang satu lagi warga. Gerakannya seperti harimau sahabat nih. Nah, ini pawangnya lagi berinteraksi biar tidak terjadi apa-apa sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow sahabat. Wow, siap sahabat tutup. Mudah-mudahan ini cuman akurasi sahabat. Nah, ini sahabat nih. Nah, ini sahabat lebih menjah sahabat dari gerakan harimau sahabat nih. Sampai ke bawah nih sahabat. Oh, sampai ngajak sahabat. Oh. Sampai loncat sahabat nih, gerakan yang sangat luar biasa. Nah, ini sahabat nih, yang satu lagi nggak tahu nih kesurupan apa nih sahabat nih, gerakan apa nih sahabat nih. Yang di bawah ini nih, ini pahansip sahabat nih, nggak tahu gerakannya gerakan apa ini. Sahabat, tapi bisa dikendalikan sama pawangnya sahabat. Soalnya ini kreasi joget terbang buhun sahabat tuh. Yang satu lebih bijak sahabat tuh dari warganya. Nah, ini tuh. Oh, gerakannya masih seperti harimau sahabat tuh. Loncat sahabat, gerakan dari
kesurupan dari harimaunya sahabat nih. Makin malam makin ramai sahabat dari warga-warganya menonton atraksi hiburan di hajatan pernikahan adat Sunda di Kampung Baru Puspa, Desa Jaya Mandiri, Kecamatan Cibugal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia sahabat nih. Takut saya soalnya, takut takut loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak terjadi. Masya Allah. Loncat lagi sahabat. Masya Allah. Subhanallah. Ini atraksi dari warganya semuanya tuh terhibur semuanya dari